Ba, mesti untuk jadi halor development, jadi berdevelopment dengan semai. Ya kebai, ba peniat CCM balong CM ke district council, like initiate nak kalian kejung i. But hitip ikum ka sunong nong semai, sama ni day pat hapo ka urban ane municipal area, ka along sa barang ka. Tikum tangi dan sibun kijing don kam, kibede bat ki development hati ki sunong kijung nado ka surok kami nado ka umbam di pati wi hidingan kami na ko sa wai dei ko pa kya kini ditai te akan kasih layo ko ni trend ni sibun ti ke pati di chief minister ba kasnong ng semai mga ongadan sa baryo ka municipal nrai hakaju ko por kabay dei pat CNRD pat Kemudian kini nung scheme kiba la pentri kam like na nakeme scheme ka pentri ha ka time nong semai berkoi punta ka wede bat ka urban ro ngim hap apa ka urban area ngrei hak wede bat ka rural ro ngim hap ka rural area ti supun ki scheme lada ka wede kum kini ki mah ki job card ani kini ke NREGS lani ka wede bat ka GGM yim yo kita ki benefit ngrei kum balong ki jela tidak ki benefit ke hap hakata ka sub urban category yani yang di sub urban ke kamdei sa rural ba kamdei hapo urban ro nrei hang ni ka jela ko jemi kumtam dan te kumtangi wan ban kerpat hakan ka sini ya deputy minister ba ini pentri kam lani ba indra ya kan ka isu ko jemi bat ban pentup ikan ikan nong semai la kalong hapo ka CNRD dan bangin yo ik benefit lani kijing mentai mah hak wede bat umbam di bolong ka we na ki issues kiba hakmat kiba kum tinong song sunong ni duna bah hakan nang thai nong semai ber koi namara hak wede bat kan ka GSWS wa phase 1 ka phase 1 ro ngimsim kayo hadu kata haka phase 2 ro ni hiyo tang katu kat ni tili ki snong na karai ndai baro ki snong ki badan hapo kani ka nong semai ulun ki badan khat san tili ki snong te punta ka phase 3 ndai hadu mantangi patip bat ngimpa di bat keempat ka sokar keempat pentrikam aba keempat pentrikam tingim patip langin yo ngim yo ya kata ka na kata ka phase 3 ting lada ka sarkar lani nakalian jong ka sarkar bat prostun kila ban pentup yang ni ha kani ka CNRD Community and Rural Department nga kai supun kijing untong inyo ak bay day bat ak bay day bat kisurok kiba PE hi tang sulat nasor kisurok kiba bun kiba jot kiba pay kiba pra namar balay ba ingi la sule mo hapumba mundan ganu ka het lani ganu scheme naspen maha tang matamaday tang manlong maniat na marbaka hap maghap at besar te haga wede be katangi la ya trend bat pensngo ro kambahay deputy chief minister wede bat ki jing marmot ya kajat kapay hapo snong ko thau la kilong kinala la kilong kilinti kisinkin ki footpath kini milayo kanya kren bat lada sisa ka pulong kata ka jingwan ni hap ko ka CNRD partner ni community and rural development sibun kijingrap kan nong nang tarasnong bat habang ipay hakaliang kapot ka kina ko igan hapo sir yung migan na kita PHC na CHC ni dan kita dispensary nanti kini di dispensary mong bakin trekam train rekim la ban kater si sapat kat kumbadai kat kum kedingdan ka population hakini jata kuntala da nila ban hap hakani kijing toy babun sila banwan ni ba jong kani ka department balna man ai si sai kijingrap hakakot ka kya na kung taki ng sunong doon ka ng kumain ko lang ba ka nongra ba yun lang